Ouvintes, telespectadores, no maluk serani roven sira hoto, maknai Jesus Cristo hadomi. E minuto balon nelarang hamuto ko hoite pot sana belong Padre Abito Brites. Ia programa Haburas Vida Espiritual aba episódio atos rua sanoloresin rua. Ia kanal Augemen TV no radio FM atos ida ponto ida megahertz. Ia bibang mana kidane se hatoba maluk serani roven sira ouvintes no telespectadores conaba finado. Maluk doben sirahoto. Finado significa fins, caicos, fusimores e taemanian. Finado idane lorita tuel contempla no hanoin hika sualita ni maluk matibian siranebe liona bamundo selok. Nune iha ritu idane nian lau ona iha seklu rua liuba. Mohoto-hoto haliburang hamoto kubai harate hodireza. Nune hode hanoin hikes basera ni maluk matibian ni beliona bamundo selok. No uma creda transmite ka continua idane husi século walo mai oeng. Ato uma creda bala determina no foti data idane fixo baloron matibian. Leleo foti loron 2 novembro sai hanesan lorong idane be kadata idane be certeza hode reza misa hanoin baitane maluk matibian sera. Bebe antes ne lorong ida fula novembro sai ona nesan lorong ida nebe spesial hodi dedike basanto no santa sirahoto. Belon dobeng nostrani sirahoto maknai Jesus Cristo hadomi. Iha bibang mana kidane finado lori ita to reflete hikas ba ita ninia belon siranebe ita hadomi iha ita ni moris lorloronian. Tamane hanesan salmo dehan hein no hare. Hau heng atau hare nai nyalaran luak ihe memoris sirarai. Ouvintes, serani do sira no telespectadores. Heng significa banhira los mak ita se mate. Hare significa banhira mak ita hare lalehan nini furak. Heng hanesan mos afeto ida nebe heng nini lain filositos. Hare hanesan uang ida nebe deseza to hare nini mama molok nemate. Maluk doben sirahoto. Nunemos maromak heng nafatingita iha tempo saida det. Maromak nafating buka atau kolabora atau serviço iha ite memores ninian. Nune ita nini esperança makhakare kare maromak hode fihir hoita ni matan rasik. Hanesan salmo dehan hanan maita hau heina to hare na nyalaran luak iha memoris sirarain. Imi sirahoto nebe hamblahan o hambrok mai besekau. Ida ni Jesus sakara com vida ita iha tempo finado nian ba ita hirak nebe nian susar taptebes. Finado mak momento ida solok ba ita strane katoliko sira. Hodi hanoin no relembra hikas ita ni aman, ita ni inan, ita ni bien, ita ni belon, ita ni parentes. Ema hirak na beta hadomi, hosi kono mundo idane, hodi bahak solok ihalalehan. Ita hanuin kona kaita relembra sira nini gesto, sira nini hamnasta, sira nini hirus, no sira nini haraikan. Balon horseik, semai misah moto koita, lurai funan no karli lini haliman. Mai be siranela muto kono hoita. Ita sei reza basira. No aban ema seluk sereza baita. Maluk doben sirahoto. Atu balalehan dalang ida date makmate. Mate mai bay mahoto hanesan. Mate lahili kata kone riku kakiak. La fihir baita ninia estado social. Be kamatenek. Mai be mate mai hakua ke mahotu iha fating no oras sadet. Mate la huso prontona elai. Mate la huso o iha bileti identidade elai. Mai be mate mai dero de matan fuang nian no olau no o selah teten batida. Maluk serani do sira. Profeta Job iha ninia esperança bot ba ita atau ita bele hare maromak hoita ni matan rasik.
Nune zob hakerek, nune zob dehan. Hawa karakter teves haune naran sira hakerek iha livro ida atau ketalakon. Hakerek iha besireti kama kadade atau nia horik banafateng. Nune mate ite emanian identidade itanian makakerek lifuan akuzas. Significa ihane no banafateng. Pinta itananaran hokore zoyoin. Hakerek ho itane data moris. No termina ho itaninia data mate. No se hakerek ho lifuan descansa en paz. Califuan rip rest in peace. Ouvintes, telespectadores, nos rani do Vencira e a canal Gemen TV no Rádio Nacional. Atuzida ida ponto ida megahertz. Ketahluhan lifuan tolo nebe ita reflete e momento ida ne. Hein hare no basic. Hein bamoris fong. Hare maroma koita ni matan rasek. Basic bamaromak nudar wematan morisnian. Sabe maita makidane fier. Fier ia Jesus Cristo. Hanesan Jesus Cristo dehan. Haune dalan lielos na moris. Maluk do Vencirahoto. Mensagem baita ia finado nian makidane. Se ofieri ia Jesus Cristo. Loron finado nudar festa aniversário niamba o ihalalehan. Amen.